जिसु सारिनाय सानखौ रंजानायजों गाजा गोमजायै फालिदों आरो इसोरखौ बाख्नायदों गसाइगाव सिएनआइ गिर्जानि जिसु फोथायारि बिथांमोनहा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेन्ट जन सिएनआइ गिर्जानि साफ्रोमबो उन्दै गेदेर फोथायारिफोरा गासै खैफोद आरो दुखुफोरनिफ्राय इसोरजों दैख' बोजानानै 2022 मायथाइनि गेदेर सान एबा बर'दिनखौ मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो इसोरखौ हामबाय होननानै रंजादों। गिर्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा इसोरखौ सिबिनायजों बोर लानो थाखाय बयनिबो न'खर न'खर गिदिंनानै लोगोसे रंजादों होननानै खौरां बिजोङाव मिथिहोदों। लोगोसे गोजान हादोर आफ्रिकानिफ्रायबो बे रंजानायाव बाहागो लानानै इसोरखौ बाख्नायदों होननानैबो मिथिहोबावदों। गसाइगावनिफ्राय बिश्वपति बसुमतारी, बड'लेण्ड टक्स। मानो होनब्ला दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान आरो बे जोनोम सानाव आंनिनो जे बिबोनां सेलेस्टिन बिथाङा आफ्रिकानिफ्राय फैदों आरो आंजों लोगोसे दं जोंनिनो चार्चनि गाहाय नेहाथारि मिस्टार उल्का बसुमतारी आरो जोंनिनो चार्च मेम्बार मिस्टार मनज नार्जारी। दिनै जोङो बे ख्रिस्टमास मिन्स जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ मोननायजों लोगोसे दिनै जोंनि गसाइगाव सिएनआइ चार्चआ दिनै जोङो न'खर न'खर केरल जोङो गिदिंदों। जिसुनि जोनोम जानाय बाथ्राखौ लानानै जोङो न'खर न'खर दिनै जोङो खोथा बायदों आरो जिसुनि जोनोम सानखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि गसाइगाव सिएनआइ चार्चनि जेसेबां कंग्रेगेसन दङ जों बयबो जोबोद खुसि। मानो होनब्ला थांनाय 2022 बोसोराव जे जिसु ख्रिस्ट'आ बा सोरजिगिरि बिफा इसोरा जों साफ्रोमखौ जे गिथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनानै लाबोदों आरो दिनै बे गोदान बोसोराव जोङो इसोरखौ बा जिसुखौ जोङो जोबोद हामबाय होननायजों जोङो सेलेब्रेट खालामदों। बेनिखायनो बे मिडियानि गेजेरजों आङो जिसुनि जोनोम सानखौ बयनोबो फोरमायहरनो सानदों जे जिसुनियाव शान्ति दङ, जिसुनियाव गोजोननाय दङ आरो जिसुनियाव बासायजानाय दङ। सबके মই सेन्ट जन चार्च गसाइगाव আমাৰ সৰু টাউনৰ মই সেক্ৰেটাৰী হয়। আমি যোৱা 24 তাৰিখৰ সন্ধিয়াৰ পৰা আজি 27 তাৰিখ ডিচেম্বৰ হয়, আজিলৈকে আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাটো দি আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। আমাৰ বাইবেলত লিখা আছে, ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ সন্তানক আমাৰ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰৰ কাৰণে দি দিলে, যাৰ নামটো যীশু খ্ৰীষ্ট ৰাখিলে। সেইকাৰণে এই যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামটো লৈ পেলাই আমি সকলো আমাৰ জাতি গোষ্ঠী যিমানবোৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত আমি আমাৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাটো দি আছোঁ। যীশু খ্ৰীষ্ট মানে শান্তি হয়। সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টৰ শান্তিটো যাতে সকলো জাতি গোষ্ঠী সকলো বিভিন্ন ফেমিলি বিভিন্ন পৰিয়ালত যাতে এই শান্তি সম্প্ৰীতিটো বজাই ৰাখে, সেইকাৰণে আমি চবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমাৰ যিমান পৰিয়াল এখেতৰ কাৰণেও আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমি যে যীশু খ্ৰীষ্টৰ শান্তিৰ বাণীটো দি আছোঁ সেইটো চবৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে নহয়, চবৰে কাৰণে, কিয়নো যীশু খ্ৰীষ্ট এই জগতৰ সকলো জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মৰ কাৰণে আহিছে। সেইকাৰণে আমি এই শান্তিটো আমি গীতেৰে আৰু আমাৰ এই নাচনীৰে আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ শান্তিটো বাণীটো দি আছোঁ।